Povereništvo Dveri Obrenovac 3. maja proslavilo je svoju krsnu slavu praznik Svetog Nikolaja Velimirovića. Ovaj praznik kao svoju slavu pokret Dveri proslavlja još od 2011. godine. Sveti vladika Nikolaj je krsna slava Dveri Obrenovac, ali i uopšte sve srpska slava, tako da ja koristim priliku da pozdravim sve Obrenovčane i ceo srpski rod sa današnjim slavom. Sveti Nikolaj bude od pomoći i da nam bude uvek zaštitnik i molitvenik pred Gospodom. U svom obraćanju član uprave Povereništva Dveri Obrenovac je istakao da je sveti vladika Nikolaj jedan od najznačajnijih i najmudrijih Srba, od koga su Srbi mogli mnogo da nauče o veri. Srpskom rodu nikad nije bilo lako. Nije lako ni danas, nije bilo lako ni u vremenu kad je živeo vladika Nikolaj. Zato možemo da uzmemo njega kao dobar primjer i da budemo njegovi dostojni naslednici, onako kako je on nekad i kao crkveni velikodostojnik, ali i kao diplomata, jer je jedno vreme radio u vreme Prvog svjetskog rata za rad srpske vlade kojima je dala zadatak da skuplja vojsku za proboj Solunskog fronta i u onim teškim vremenima u kojima se Srbija tada našla. Ovom prilikom u Povereništvu Dveri Obrenovac osvrnuli su se i na planove u narednom periodu. Kod nas je došlo do neke male reorganizacije i mi se nadamo da ćemo već od skora početi da osnivamo te mini odbore po našim selima i upravo na ovaj način na koji sam govorio, upravo ljudi koji razmišljaju na ovaj način, upravo onima kojima je svekoliko srpstvo iznad svega, koji ne ulaze u politiku zarad politike, nego zarad nekog boljitka. Mi smo danas na našu krsnu slavu pozvali i naše prijatelje iz drugih stranaka koji ne razmišljaju o svemu na isti način kao mi. Međutim, postoji niz dodirnih tačaka u kojima ćemo mi sa njima razgovarali i krenuti, jer Srbija je jedna, nas je mnogo, svi mi moramo da damo svoj doprinos zarad boljitka Srbije. I zato se molimo svetom vladiku Nikolaju, našem zaštitniku pred Gospodom, da nam u tom poslu bude od pomoći da radimo i ne grešimo. Iz Povereništva Dveri Obrenovac podsjetili su sugrađane da se nove prostorije pokreta Dveri nalaze u ulici Nemanjinoj broj 9.